ASDC Youth Front Bakalia District Committee Tumarni Sia Pharman Krungching Sai Mai ke Padopon. Korkanthi constituency long PMAYJ hem so kikim ke patang pontang hum pharo phora phokep sosia hem kangpu pon. Hanjang lang solong All Assam KAL Maharan Football Under 19 Boys ang dungkiti ke pathupon. Carbing long live prime time birta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponitha. Otunma State Demand Committee Youth Front Bakalia District Committee atum ASDC Dokmuka Sai hem theko balong Arnisia Pharman Krungching Sai ame paman ponsi songaja kong ansose kache pherang thekji puthak arsik jit pen kachingki kache than pon lapen bangso committee ke chari ponje phanpura chedon sarpen puthot mai phwarpu gulson belapen kongchun bang arpu remain beatuma phan kache pek pon. Therepu ni phai sir keparni Autonomous State Demand Committee Youth Front Bakalia District Committee tumahin pen dogmoka ASDC sai hemalong indeng hini arnisia pharman conference jaime kipadopon bangso mailong ASDC Youth Front ke chari ponji phanpura chedon sarpen mei phuarpu gulson be dunmai phu khoya sing timung kongchun bang remain belapen rapchun bang arpu sarlong ki beatuma phan pekponsi bangphu inkoi sociatuma phan bangso committee long amen thapon long kan ini isi conference pada pun lah kacitong dua dah youth section ke bukan di silong ke MSC consensus ke troksi do asal untuk aruari betul consensus committee betul lo branch committee lo apa kami dah kacitong dulu alam theke lo diri piame pen kai itu constitution na teng pen youth front pakapre a section long tambe sia committee papa do pon reblo so la si front ni main isi a song pon pija pon aji si arpu deng ti pon loasi along kapre ka district same ACC youth front a committee do nam ren punon west karbang long punon kajan punon kajilonga punon along tin tambe do policy ba di deputy district long same si 86 17 May ACC amang pathe dead pen long puto mirat ka song tumi ton tepin la 244 article on implement mela asila suka government afan pressurize afan angding mass movement magai tumla so si pantang panala ASDC Youth Front Finance Secretary Gulson Bek ke charipon bangso mailong aluhi aman pen ASDC Bakalia District Committee langchari bangphu Sona Singh Terang chunbang BDC an parta ASDC Central Committee Klem Bangphu Bapuram Tobi Cultural Secretary Muniram Timung Klem Bangphu Ban Singh Phangcho ASDC Central Youth Front Pen Rajiv Tobi Office Secretary On Singkro Klem Bangphu Sar Imtiso KSA Diphu District Committee Pachathang Chunbang Sar Phu Ingti ASDC Youth Front KSA Amephu Jameson Timung ASDC Korkanthi Constituency Amephu Bidya Singh Betum Pendanglok Kiongdung ASDC Racharia Song Along Karjap Thip Asongja Po Songja Pietum Chetong Dunsi Mealong RDP Dunlo Article 244A Chunchelang so Article 244A ilitum income trocap suselo office me ilitum aron kok sedame ilitum hana pacun pinela laso na pacun unida da jo ayone ilitum hanang pipiret laso yone ilitum akhe sonsuri akisung chaknang ana laso sonsuri akisung pen ilitum payo hipote ilitum article 244A ilitum menge pacun bek nangji lalong bek nangji lasi ilitum acesong bangke ASDC Autonomous State Demand Committee ahin pen peneng pen kan pongke patroksi lo office me wan ma palidam un nangji palidam un ilang itum kon na ke long nangjian long lelang la pente lasi hilidam un palidam ji phan hilong lian kapalong ji phan hala so bangki non puthot ASDC Youth Front bangke pangtang ponpo la pente ache song japon po ache song bang tangkring pensi kaso Autonomous State pachunji phan body honpo dong mukak pen sem sing ti carbing long life
Pini India Prime Minister Narendra Modi Assam alongri nang kahumri ahut Assam ang kangalong lak trok so se PMAYJ hem so kikim kipatang pontang hem kang pupon along pache tondun si samilang so ITDP development block parlu lakha kripli korkanthi constituency along ta humpharo phora phokep so se PMAYJ hem so kikim kipatang pontang hem ing pupon lo Pini Thereponi Phai Sir Kebarni BJP Korkanthi Mondal Committee Tum Lapen Korkanthi VDC Committee Tum Chepatir Pi Ponsi Samilangso ITDP Block Parlo Korkanthi Constituency Angkang PMAYJ Hemso Kikim Kipatang Pontang Humpharo Phora Phokep So Se Kang Pupon Bangso Hem Kang Pupon Asailong Korkanthi BJP Mondal Committee Mai Phumate VDC Chairman in charge Doloingti Kachetong dun along Samilangso ITDP Development Block Sai Phuatum Lapen Korkanthi BJP Mondal Committee Klembang Phian Parta Prekjam Morcha long Klembang Phu Bangphi Pen Cherap Chetudun Si Bangso Hemso Kikim Ketang Tang Humpharo Phora Phokep Sosia Hem Ing Pupon Tanglo Korkanthi Constituency Arlo Non Kikim Kerang Pon Bom Humpharo Hini Soselang Lapen Nangkili Thuji Sitame Hum Surihini Andolang Pusi BJP Korkanthi Mondal Committee Mai Phu Mate VDC Chairman in charge Doloing Tia Hinpen Than Pachini Pon Tak Korkanthi Mostly Pustame Samilangso Block Officer Junalinat Kizapon Lapenadag Litum Korkanthi Mostly Mate Karbang Autonomous Council Chairman Kizapon Pencil that 550 plus Hampini Newton coupon lo pelabang so kang coupon alam the bangke India Prime Minister Narendra Modi ke hai pini Assam nanti visit labang so visit long all Assam along 6 lakh plus labang so PMAYJ completed ahem pini kang coupon lapen wala beneficiary tumpan mithai mate akedok keron pon labang so sai bangke ni tumta labang kecerap situ dong Dong Mukak Pen Sem Sing Ti Carbing Long Life Kasa Lapen Hanjang Langso Sports Association Atum Chipatir Piponsi Hanjang Langso Kipatua Klamalong All Assam Khel Maharan Under 19 Pinso Football Kachipati Kitamtang Thereni Pai Pliar Ni Pen Cheng Ponsi Pini Thereni Pai Sir Kebarni Anarlo Por Pai Hinira Minute Pli Kebra Po Porpen Angdung Kitia Jaimek Patu Ponlo Bokajan ADC Debahuti Bora Pen Kachepahim Pupona Mayalong Aluhi Sarpo Man Pen Carbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin Carbinglong Thomas Council EM MAC District Sports Director Pradip Timung Lapen Man Pen Kedwa Tum Chetong Dunsi RDP Dun Pini Angdung Kiti Pathu Ponalong Carbinglong Lapen Golpara Tumang Bongsi Pathu Ponlo Pathu Cheng Chiaprang Nat ke Pathu Terang Tumpen Chetong Dunsi Aluhi Sarpo Carbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang Pen Chipachinya Por En Ponlo Ke Pathu ke Cheng Hut Penta Hinia Terang Tumta Ke Pathu Kachiting Kruba Jok Sita Half time Apora Hut An Carbinglong Pen Jersey number 15 Golipum Thapsi Carbinglong 10 Mate EC Highway Golpara Pensi Sang Ponlo Aduntu second half ke Pathua Hut Golpara Tum Penta Bolipum Thapsi Gol isi si pen Chedai Koilo Lapen Puthot ke Pathu Kachiting Thukru Penajok Carbinglong Tum Penta Golipum Thapthusi Carbianglong Hini Golpara isi an pensi ke Pathua Por ki Juda Hut Do Ponlo Bangso Jok Carbinglong Tum Gol isi pen Chipahai Ponlo Nong e ke pajir ponamailong aduntu anong ia tumaphan MSC Pabitra Rongpi Lapen EM Mukut Mahanta tumari deng pensi trophy pajir ponlo Lapen ke hai tumaphan Deputy Speaker Dr. Numal Momin Lapen Sports Director Pradip Timong atum ari deng pensi pajir ponsi ing samjin pen jaimek pechun ponlo Bokajan pen anantirang Carbing Long Life Gari ke vega hut ke la ajok kamek ijong si do pulote gari kate warabang phu bangphi lapen towar ke damatum kachere kenang sot kachere avi pulotang te thedunga kisum kachetongji angring thepi lason si ke dam tang theria chiklo ni phai ner ke bajo por phai krehini alom uttar borbil
loring thepi police outpost ke parlopon Tarabasa toll gate adungalong Dimapur pen kewang bomba truck registration number NL 07AA 1800 men kopai kilang no penajok chepar lepon phaklo bangso kisung ka chetong nang along kopai ki me penajok katiwar tumabang areng hu kisopen jok ponlo Uttar Borbil Police Outpost tumaphan birta paliponsi bangso tengpen police atum adimaklongan palidunlo arong natanga tengpen siding ponsi angton chipari deng ponlo Phuloni pendir chuna rongpi carbing long life Bini prime time birta kala ponsi kangton poniklo kardong